ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ 𝐂 𝐁𝐞𝐰𝐬 ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 22ꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯣꯛ ꯃꯂꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯟꯗꯥꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯅ꯭ꯌꯨꯇv ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯖꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ 𝐂 𝐁𝐞𝐰𝐬 ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯡꯊꯕꯥꯜꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 59 ꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯚꯝ ꯁꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯎꯀꯤꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 18ꯀꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯁꯤꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯩꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ he was the most loved and in the meantime he was the most hated person ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯗꯤ ꯄꯪꯅꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯗꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯨꯒꯖꯕ ꯃꯤꯇꯥꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯌꯥꯗ ꯊꯝꯗꯦ꯫ my vision is very clear. ꯑꯗꯣ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯌꯦꯁ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 22ꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯂꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯟꯗꯥꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 137A ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯐꯤꯚꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯂꯥꯜꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13ꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ DC ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ PWDꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯂꯥꯜꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯍꯣꯜ ꯃꯦꯟꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡ ꯈꯔ ꯊꯥꯔꯒ ꯀꯣꯏꯂꯥ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯊꯥꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯂꯥꯜꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫
AICC की सेक्रेटरी अमसुंग मणिपुर की इंचार्ज की थौपुरीबा क्रिस्टोफर तिलक अमसुंग MPCC की प्रेसिडेंट 𝐂𝐲𝐸 नुमित निनी की खोंगचत ngasi तमेंगलोंग हेडक्वार्टर दा थुंख्रे खोंगचत अदु पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की मापांगल हेना कनखतनबा अमसुंग तमेंगलोंग मियामना थेंगनरिबा खुदोंगचादबसिंग येंगसिनबगी पांदमदा चखिबनी पार्टी की लुचिंगबा अनि असिना तमेंगलोंग हेक थुंगबगा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट अदाई फाउमै अमदी अतै कांग्रेस की मकोक थोंगबा लुचिंगबा कया पार्टी की लुचिंगबा अनि बुतराम ओखी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी अमसुंग तमेंगलोंग ब्लॉक कांग्रेस अनि न सिंदुना तमेंगलोंग मल्टीपर्पज हॉल दा पांगथोकपा थौरम अमदा क्रिस्टोफर तिलक न हाई मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा वाथोक असि सेंटर दा शासन पाइरिबा बीजेपी की लेंगा असिना सोइबदगिनी इरांग असि मकोइना मतम चाना कंट्रोल तौरमलबदी मियामना सियौना वारमलोय हाइबा वाफम थमखी अमदी 𝐂𝐲𝐸 फोंदोकिबदा AICC की सेक्रेटरी याउना तमेंगलोंगदा लाक्लिबसी स्टेट असिदा माइहौरोलदगी नुंगसी चानना लेमिनरक्लबा अखोई चिंगमी तमियनी की मरक्ता लैनरिबा मरी अदु अमुक्का हेना चेसिननबा अमदी पार्टी के ओइनसु हेना मापांगल कनखतहनबगी पांदमदा लाकपनी हौजिक स्टेट असिदा अमदी सेंटर लैरिबा बीजेपी न लुचिंगबा लेंगाक असिना पुमनमक खम थेंगना वहले मियाम की याइफनबा पाइखतलिबा स्कीम सिंग थिका की सेनफम ओंथोकले युमथोंग खुदिंगदा अफबा थकनबा इसिंग फंगनबा पाइखतलिबा स्कीम जल जीवन मिशन फेल ओइरे लंबी थोंग खुदिंगमक चटपा याद्रे हिरम खुदिंगमक ता फेल ओइरे हाइना महाकना मखाताना फोंगदोकी 21 इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की थौरम KVK थौबालना वेबकास्टिंग की खुथांगदा सिंधुना KVK थौबाल की कॉन्फ्रेंस हॉलदा फार्मर कया सरुक यादुना पांगथोखरे सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मर्स सिंह की याइफनबा हाइदुना मिनिमम इनकम सपोर्ट ओइना चाही अमदा फार्मर अमदा लुपा लिसिंग तरुक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DVT मोतपीरिबा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की मखादा चथरकपा ओइना ngasi प्राइम मिनिस्टर ना लुपा करोड़ लिसिंग तरानिपा ट्रांसफर तौबगा मरी लेना पांगथोकिबा थोरमदुगी सरुकम ओइना फार्मर सिंगदा मरु मोरांग कयासु येंथोकपगा लोइना साइंटिफिक खरीफ कल्टिवेशन की मतंगदसु अवेयरनेस पीखी थोरमदुदा वांगांगलदुना एग्रीकल्चर ऑफिसर थौबाल TH जॉय प्रकाश सिंह हाई थौबाल कक्चिंग अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अहुम असिगी प्रजा सिंगदी स्कीम असिगी कानबसी मतम खरा फंगलमलगा मखा ताना फंगदना लेरे अदुबु थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के ओइनदी हौजिक कन्ना रीवेरिफिकेशन की थबक चथरी मसिना लोइसलकलबा मतुंगददी फार्मर्स सिंगना फंगहौदबा चाही सिंग अदुगी सेनफम अदुमक फंगनी हाइबा वाफमसु फोंगदोकी थौबाल कियाम सिफाई बाबू बाजार की 18 क्लब्स अमदी वुमेन विंग ना संगाई फेस्टिवल पांगथोक यानिंगदबा फोंगदोखरे वुमेन विंग की मेंबर अमना फोंगदोरखिबदा लेबा के असुकलुरबा मतंग असिदा संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट असिना सिलिबा सिलाली रिलीफ कैंप लेरिबा IDP सिंह चाही अनिगा थातरेट फाखरे मसागी मयुम मैना तुमना थादोकपिदुना थवाई तंग हिंगलबदी खन्ना लेंगाकना हांगलिबा रिलीफ कैंप ता अफंग बखरा चारगा ngasi फाबो वाना खांगली लेंगा की अंगम मथौ सिंगना पिजा बखरा अमदी मसा मसाना अंगम बसु नोमदुना हिंगनबा उपाय ओइरी मसागी युमदा हंजनबा नुमित खुथेक्तुना पादुना लेरी लेंगाकना सु ngasi फाबा पॉजिटिव रेस्पॉन्स तमोई सेंगना लौबीबगी ममी उदे असिगुंबा मतम मसिदा संगाई फेस्टिवल तो बहाइबसी मतंग चादे कोना चामरक तो बयाई मरम मसिना मियामना फेस्टिवल असि सरुक याबीगनु हाइना अपील तोरकले स्टेट असी टूरिज्म की पोटेंशियल वांगबा लमदम अमा ओइरबसु मपुंग फाना उथोकपा ngamdaba tanpham amada leiri masibu promote tongna khongthang amu oina paikhatlakliba sangai festival asi miyam punna sagatminaba mathau tai haina tourism department ki director Laurembam Bikramna phongdokre wafam asi ngasi directorate of tourism government of Manipur amadi all Manipur working journalist union amzu ani na sinduna Manipur press club ki loktak hall da pangthokiba nongmagi oiba media workshop thoram amada phongdokibani tourism potential in Manipur haiba hiramda tourism department ki director Laurembam Bikram directorate of information and public relation government of Manipur ki director ngangom utam amadi editor gil Manipur gi president Khogendra Khomdramna mathang sitna chief guest president amadi guest of honor oina saruk yaduna pangthokiba thoramadu da Laurembam Bikramna makha taraduna celebrating the cultural show of Manipur haiba theme ga loinana malem gi leiba kyana saruk yaduna pangthokna ba sem sariba sangai festival gi tarani thoi suba edition asida lamdam asigi na chatnabi fijet saksa khaknatana art and culture amadi sports khudingmak pu promote tongna ba hotna bani masida natana khwaidagi maru oiba
lamdam masigi irangna lanjanariba IDP singna puthokchaba potlam singbu promote tawba amadi makoigi oiba market ama pinabasu hotnabani haiki masida natana lamdam masida tourism gi potential wangba lamdam ama oirabasu atopa lamsinga yengnaba matamda sothana lairiba sing asi mapangal kankhat hanaba mipung khuding mangna hotnaminaba changi masigi iroinana laibak asigi oina destination management organization gi changwa liba sisu hengat hanba mathau tai haiba wafam singsu phongdoki India ki ahanba Deputy Prime Minister amasung Home Minister oiramba Iron Man of India hairaga khangnaba Sardar Vallabhbhai Patel gi chahi 19 surakba mapokumon palan thoramga mari leinana ngarang Sardar @ 150 Padyata Unity March Sandel District Chakpikarong da Laiba Chakpikarong Higher Secondary School da pangthokre Bharat Lenga ki Ministry of Youth Affairs and Sports ki meeting makhada Organizing Committee of Sardar @ 150 Padyata Unity March 2025 Chandel na sinduna pangthokiba thoramaduda Chakpikarong gi SDO MD Tajuddin MCS 43 AR Saluki Post Commander Major Tyson JM Chakpikarong PS ki OC Inspector Thopung Joy Martin Chakpikarong Higher Secondary School ki Principal Rajesh Kumar Chakpikarong Bazar Board ki Chairman SR Belaring Anal Lenrui Tengpal ALT Chakpikarong Branch ki President Retired Sainel Anal Amadi Organizing Committee ki Convener SK Angsel na President Member Sing Oina Sarukya ki Thoram Adu Loisilakpada SDO Tajuddin na Lamtha Duna Chakpikarong Higher Secondary School dagi SDO Office Chakpikarong Phawa Unity March ama chatki Ningthamtha matam oirakpaga loinana lamdam asigi tongan ba pat singda miramdagi chaktaba lakpa uchek singbu fana ba lang thakpa singi mathakta ngasisu Thawal Forest Division gi DFO Dr. Laisangtem Jesli gi meeting makhada Thawal Forest Range amadi bid office ki staff singna sangayumfam amadi khangaboki akoibada drive chathakre pawasina hai Thawal Forest Range amadi bid office singi staff hairok bid officer TS Newtona looting duna angan ba ayukta range asigi manungda lairiba khangabok amadi sangayumfam gi akoibada lairiba pat amasung labuk area da drive chathakibaga loinana uchek phana ba thaklamba lang kaya marum fagat khre haidi ngasi gi drive aduga mari leinana bid officer TS Newton na haikibada biram dagi lam koiba lakpa uchek sing aikoi gi pat singda marang kaina yawraktuna chakta ba lakliba sing asi lang thaktuna hu pizaduna phabigenu hatpigenu haiki rain chasna koliba pat sing labuk singda makha tana leptana drive chathakigani haiki Lairik yangba makha laikai da laiba MS Baimista Rajkumari gi mapokumon ga mari leinana Rajkumari Family and Life Savers Manipur ga RIMS ka kuchamaduna organ donation plate ceremony ma pangthokare RIMS ki nursing office ta pangthokiba thoramaduda Professor N Sanjeev Singh Medical Superintendent RIMS sarukya baga loinana volunteer kuni thoina laikhidraba matung organ donation tobagi ayaba piki Laishra Monica Devi Transplant Coordinator RIMS amadi Chongtham Pritan Transplant Coordinator MSW ne awareness session amasu pangthoki Professor N Sanjeev Singh na organ donation plate certificate sing su gen thoktuna volunteer sing adubu thagat pa phongdoki Coalition Against Drugs and Alcohol kada Manipurna Khunaida nisana piba Saitheng Singbu Pakthok Chokthokna Wakal Kanthaminabagi Saruk Ama Oina Nomagi Oiba Academic Awareness Program Ama The Royal Academy of Advanced Learning Topsify Imphal West Pangthokre Mayai Kaba Nisana Mahiroi Kunaida Piba Jaitheng Haiba Hiramda Pangthokiba Thoramaduda Hizam Priyo Kumar President Kada 𝐶𝐬𝐲𝐵𝐬 Kalamuddin Principal The Royal Academy of Advanced Learning Topsify Amasung Ilangbam Ibomcha Singh Founder The Royal Academy of Advanced Learning Topsify na President Member Oiki Resource Person Oina Saruk Yakiba Takelambam Gitchandra Mitaina slide show piduna mahiroi singda nisana sokhan ba kaya gi matangda marik chumba machangoba wafam kaya thamduna mahiroi singda wakhal tahanki Irong Chesabada laikhidraba student activist Maharum Hanif Sahagi Kabristan da ziyarat tawkhibaga loinana
maharum Hanif Sahana laikidaba chahi 19 surakpaga mari leinana mahaki pongnafamda duwagi thoromama pangthokre All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amukko ki President SM Jalala luchingduna sathaki bangasige achamba thoromaduda UMMWDO gi President Anwari Nurjahan Amako gi President Altaf Hussein na chingba saknairaba pangal CSO gi thomi sing local body singi maru oiba thaupuba sing Mashaura group ki member sing amadi organization gi well wisher kyasu sarukya ki ngasigi thoram aduda amukko ki President SM Jalalna laikidraba Hanif Sahana pangal kunai gi damak thawai phawba kathoktuna hona jaduna chatlamba liklam pamjaramba thabak sing mahakna sagatcharamba tunglam jatki manglan kaya amadi pangal kunai asigi lamjing maira oina thawaina pontha pikraba student activist Hanif Sahagi kathokpa ngamba saudaba akhang kanba matik magun amadi mathauna maringjel adubu singthaduna tungi mirolna tamjadingai oiba oi haiba marik tuma wafam singsu fongdoki CRPF ki chamaga yankhani thui suba battalion na Manipur amadi Nagaland sector gi meeting makhada Sai scheme Khelo India for Peace and Development gi makhada pangthokuna lakpa sangai cricket tournament ki final match ngasi pangthokre AAA playground Purompata team kunna sarukya duna pangthokpa tournament adugi ngasi final match ta Khurai cricket team amadi Sonalika cricket team na sanaki Sonalika na Khurai cricket team bu maithi bapiduna tournament ki mapu oiba ngamki ngasi tournament ki aroiba numit aduda Dr Nevedita Laiden Lakpam IAS ADC Imphal East SA Sivananda Survey IPS SP Imphal East CRPF ki senior officer sing sarukya ki amadi School of Nursing Purompat ki mahiroi sing na cultural program su utki loinana winner team amadi runner up team na cash prize amadi trophy na chingbasu khutsin naki Thobal amadi district administration Thobalani na kucham naraga haukiba September ki tarik 13 dagi 19 phawba pangthokiba First District Olympic Games 2025 ki organizing committee gi review meeting come get together program ama ngasi DC Thobal gi banglo da pangthokre thoramaduda DC Thobal hana kamai IAS District Olympic Association ki president Mutum Mani Khangabok Jila Parishad ki ex member KS Ras Mohan retired wing commander AK Deven amadi retired DIG AK Zaljitna president member sing oina sarukya ki DC Thobal hana kamai IAS na lamdam sigi itihas ta ahan boina First District Olympic Games 2025 Thobal mai pakna pangthokpa ngamkiba si miyam gi support gi oithokpani masigi damakta miyam buthagat pafongdoki District Olympic Association gi General Secretary M Maha Madhusudon Singna handak pangthokiba District Olympic Games adugi marik chumba report su pathoki Golden Pillar Club GPC na senduna uchiwa mamang lekai de leiba ibado pakhang sports complex ta thasi gi tarik nipan degi team kun matuna sarukya duna chatharakpa second level advocate Sagol Sem Jiten Mite Memorial Village Men's 5A side open football tournament ki ngasi ani suba numit ki sanaki ba quarter final round gi match ta Sanjenbam FC na YDC 10 thabu goal ahum amada maithi ba pi ki loinana tuwa 10 thana Wangoi FC bu goal mari suno da maithi ba pi duna Sanjenbam FC amadi tuwa 10 tha animak semi final changkhre Hauze aroi bada maroi ba paw mukhana pizari Ingwe isana isam paw ba kan jama kan jini jengta sama kan na bini ma palu bala asina sigi ba thura are veteran condition Haidokiba wangak tabana maram oiraga lambi semdru khawba lakliba tarik 12 degi akan makhonjong chamsin ba hongagani haina mayai lambi apun balu malalgi secretary sakam bizoina hongokri
ngasi go na Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ase loizare mideng tabiri ba pumna upa muka na khurumjari